Uređenje crvenog salona može se okarakterisati kao najtradicionalnije. Izvedeno je prema konceptu koji je osmislio makedonski arhitekta Dragan Bošnjakovski. Glavni deo nameštaja sastoji se iz centralnog stola i niza polukružnih garnitura, sofri i klupa za sedenje, inspirisanih tradicionalnim makedonskim pokućstvom orijentalnog porekla. Istom stilu pripada i rešenje tavanice s jedinstvenim konceptom osvetljenja, kasetiranim poljima koja nose složenu strukturu lustera sa visećim delovima u drvetu i abažurima od žutog mutnog stakla. Prostorom dominiraju dve drvene reljefne rozete s motivom u vidu arabeske, rađene u čuvenoj debarskoj rezbarskoj školi, a autor je Slave Atanasovski Krstanče, koji je izveo preplet cveća, biljaka i ptica, dok ulje na platnu makedonski pejzaž Danče Ordeva pokazuje prirodne lepote Makedonije.